kumanyorera obumanye eriwe bekeri bagalija asinsiga y'okwerwanirira. Subscribe ase channel ya Gatembe TV rero eriwe manyibuna mwana watika kira chingake ase channel ya YouTube ya Gatembe TV nigo tugukora live streaming ya mangana maya chi video ne bipindi bya Gatembe ao ngakinde yonse inyuranga ngwetera ase official channel ya Gatembe TV. Subscribe, comment ase chi video chito mwigo shana basani amani amate ejo baigokie wemanye na wesemia tubase kwiba turn on a notification bell yani ekengere ejo onyaruko kuyanyora chingaki abikiri ase umtandao Gatembe Television Network ekinakyo ekeunga kyamamogusie. Omugusi bono lishirika lya obwanjetiria Gatembe Television Network amana Gatembe FM nigo lyakoletera obukoreri bwayo gucangina sore tutalere imiye nyomberi ya Uhuru Towers lirongo litangani asebale ku kinsemo kya Kisi kogenda Kisumu agene nyumba ya M Taylor eriyo tunyara ko batogusangamo naye nagukinanya bune bisaku kyomugusi Gatembe FM na Gatembe Television Network ekeneke unga kyamamugusi. Sturiki ni kumina nyomutenyi no yo kano mwaka no yo wechirubira 25 nomo mwancho murigarinda no kwegena mbiyorando siasole na okwanire awigo gukwarigane kwanyora mwana mayaye kyunga chinsanye cyabo no butiko leterani sarasinya kunde na gusabire tuskare. Kutaki kyunga nchinsanye humura ibinso muske William Ruto ni golero habe kalige na liboroso asobwa gachiwe chinyumba cy'oburara saburukibwa banyama KMTC ukwana chinga kichuruto nigene kibuna ya serikali yegendete wikarani mu rubiri yo sechi skuru cyusi cy'u university amune kiri cy'ubugunde asobwa go henne kibuna nagendete wikarani magendro hasubuya bumwana inchi. This program is not only going to make it possible for students to learn in an environment that is conducive for their profession, it is also because we need more health professionals. We have a rollout of universal health coverage. We need more doctors, we need more nurses, we need more radiographers, we need more professionals in the space of health. And that is why it is important for us to support our KMTCs and our universities to make sure that we have the personnel that will help us run universal health so that health becomes a right for every citizen. And in every part of Kenya, we ensure that our students are learning in the correct environment. So I'm very proud this morning as I launch this facility. We will be doing the same in
Kisii University. We'll be doing the same in Kisii National Polytechnic and all the other TVETs that are around Kisii. We have 10 projects like this in Kisii to support our students in universities and KMTCs. Na mimi nataka niulize viongozi wote tushirikiane katika harakati hii ya kuhakikisha ya kwamba tunabadilisha taifa letu. Taifa letu la Kenya litabadilika pale tukiwa na mipango, miradi kama haya. That is how we are going to transform this nation. For the first time in the history of Kenya, we have a big program on how we are going to change the landscape of Kenya through affordable housing. I have just come this morning from launching a market in Magonga. We are going to do another market here in Nyamache. We are going to do another market in Kenyenya. We are going to do 22 markets in Kisii County alone to make sure that MSMEs, small traders, have trading spaces that are decent, that have facilities for sanitation, that has storage, that has cold room. Hata iko mpaka na crash. Backstreet umesema tengeneze barabara hapa. Hiyo 100 umesema nitakuongezea iwe 120. Na mimi nataka uniambie ni mahali gani, nitatuma fundi, nitatuma contractor afanye hiyo kazi. Hii Nyamache ni town kubwa bwana. Si ndio? Tuwatengenezee ikae kama town. Iwache kukaa kama kijiji. Na matope kila mahali. Si ndio? Jambo la pili, Simba ameniuliza ya kwamba mnataka hii hospitali yenu iinuke kidogo. Si ndio? Hiyo milioni 100 umeuliza bwana Simba, mimi nitakupatia. Hii hospitali tuinue, ikue level mzuri, hawa watu wa hapa wapate matibabu mahali pazuri. Barabara iko ile barabara inaendelea saa hii. Si ndio? Hiyo ya Itumbe Motondo ikielekea. Hiyo barabara mimi nataka niwahakikishia haitakwama tena. Hiyo barabara nitatengeneza mpaka itakamilika. Mashabiki yigetaseni kyagetembe litukulia rero mpago kerokubekirwa egutwa kobo murandi kwa yomobo hase Elieta Josephine Siriba bakuragwa ntoyomo bwabateneri begetaseni kyagetembe Geoffrey Onsarigwa igobate buna nonyabare hase kyombeki wekini ake masomo muno asuburandia asomo yugo yigo korekana sensemo ya Kiamakondo iga mashabiki ayo hato yigetaseni kyagetembe nabo igobo koribwaye asogosemia na kogokya abantu. Ikiumbe kia mashabiki agatembe amekanete ngagatembe media nigo asangerekana sensemo ya Kiamakondo yari gucengera mu shabiki elimo yari konyara kuba liko graduate gose konyara egutwa yogo chikokora uburandia Josephine Siriba no lyo onyara kuba kubekirwe egutwa aso guconyara kuba gukora uburandia ubwo koiranire wa mutombi amana ande mbae mutishana masomo taliko era tagandira gusoma tugukorera manene tata uri ogerata turi mayo koiranire mbi amana saba sani bana mwachire Kong'oi timu Gulf Getembe TV mwensi mwachire Kong'oi akia asante nimeshukuru Mungu awalinde na warudishie vyenye mlitoa basani bae baenge abanyakiombe bekiombe ekyo nigo banyako bako mu gucengera ogubekirwe gutwa kwaye asibanya ko bagotewa nga ketika kiro umuntu anyako bagakwigyo kubwata no kuiga bago kirese ngiye twanyarira umurandi gatigati yeito ase kiombe ke media fans and traders welfare igotore ga sabaraiba muna abaraiba the golden soul welfare twajire kwa Josephine ebya gubyito leta na nchengo kufeni mola kwa se kiombe kya golden souls and then tende mo coordinator we kiombe kyo twachira asenge njoyo yo minto Josephine Silib como ya na como congratulate esega asenge ya cholire kokolera monene Bible ba ni ko bate abuna ne gitambukire kende na ndi no mogoko monene gukia sare aso okore gitambukire gyo shunya ko mu imukiri igoro nya sai akurandi nchiri naende igotorero mogoko no morembo monene ekiagera agitukura chwit asenge ncho tumayetekanya sai nero twato bugima turi moyo nigo nko batebia ba minto bonse na bana baito ogendere ko mokorero monene kiagera nya sai nero turamunere buta nkina atere mbia mo sana kurore nyangi umwana one nona tuikiranire iga abana bane bari mura no mwana ona akwana bakoro mokia masoe ga ki kanisa
naende mukore eke mwana ona karire oyo mugwa batereneri bagetembe Geoffrey Nsarigo oikira naso murubiriga nyako bagakwana na kweresera ubuya bororo asukubata sebyo mbere bwo gusirana na mono asucha gukirania indo munyakiro gobwekyombe Getembe Media Funds and Traders Welfare ikire rugia chire ase Josephine Aroyomo gusaru mubwatani andake gosemio mugusinga amasomo y'uburandia nigentekia tuagokirenga ninchire yamo yokogendera gusuka ikiwango kende andake bali muri isiko gali mubwato moyo bwo kolero monene igyo muwekaro igabuyo mito Josephine uyirero tuagokira soko bikure gutwa na wetani onsi ikire kinge nchonkeringa ebyombe nigentekia soko bwaterana gekore kyombe kiga Media Funds ekikire inse yo mwavuri bwigetaseni ekekenene kiagetembe tuachire gako mwa amaguru na komotebi ngambi ya mwana samangana maya igo nayo yo mutarabwata nebyombe nebyengencenene join ebyombe asinge nchoko genderera byombe byonse byalengega no korokinyo mugusi no muntu bwatu bwa matubia na ndege tinkinyeke ngaini igo toba sebyombe ukina kemuika nabo kubwatera naso mu bugatominya tembye mono sana tinya sabase nararinge kula sense mu yakyo makondo kuri botere Getembe amarita Nenji Gilbert Kobi jinga kyomo Raibinse muske William Ruto hagande ti netaro ya Sorongo Rwagusi baraye hau baikirana munere taro yelisukira rero nigo bamwakrambu ya muno asokenda gwikirania mugendero Sorongo Rwagusi jinga kecho nigo bane kibuna bachiko gandira kubwatirana ne serikali ya soko ne kibunu mwananchi Borongo Rwagusi nkanyorare amagendero hapa kuna hospitali iko pale. Nashukuru yote ambao umenifanyia, siwezi choka kushukuru. Nauliza tu mother child wing ya milioni 50. Mwa rais, hii barabara kutoka Kisii mpaka Kabrong, watu wetu wamekufa kwa hii barabara. Najua kwamba Mheshimiwa Rais pesa ni nyingi inahitajika, lakini nauliza tu tafadhali, on the climbing lane iongezwe. Hapa Eremo kuko kubaya, pale daraja moja kuko kubaya. Mheshimiwa Rais, sema kitu moja tu, watu wangu wapone. Onjo kaigori kire para chimilioni chiko nko bande orure korumoinaria otebres nyagitari ya Keumbu obaire milioni 50. Onjo kiregari oigore chipara chikiro kilomita 50. Yani oyo nero monyene enyama, nero monyene omojio, nero monyene echokoni bakeke biriti bake, yani keregendo ngwanja moro togendera ko bwatesi tigato bwatrane no murayo yo itobwense William Ruto esengencho otokoreira maya otoretere bintu gocha. Kwa kusema kweli, vile gavana wetu wamesema, tuko na shida kubwa sana ya barabara, Your Excellency. Hiyo barabara vile anasema, mimi ndio dictionary ya hizo barabara hapa Bobasi. Your Excellency, hiyo barabara inaanza Mogonga, inakuja inaenda Emenwa, inaenda Material of Igare, inakuja Borangi, inakuja Mache Masuri, inaenda Nyacheki, inakuja Nyamache, inaenda Gionsari, inaenda Nyabisia. Your Excellency, hiyo barabara ndio inasumbua watu sana. Hapa tulianzisha KMTC some 10 years ago. Tuko na kozi mbili tu zinaendelea hapa. Your Excellency, bila kuuliza, tuanzishe nursing, medical clinic na pharmacy. Your Excellency, utusaidie tujenge 20 classrooms na laboratory to accommodate hiyo. Your Excellency, itasaidia watu. Iko ile TV tulinipatia tukiwa bunge na wewe, ile inaitwa Orogare, iko huko chini, haina hostels. Your Excellency, iko na wanafunzi 1500 na hakuna hostels huko, wanateseka sana. Kwana hime ya Keumbu asetaro yo Muraivensa selituko lya kabere igo mugabana we kaunti ya Kisumu Paul Simbarati atebabuna
barabu bune kiama kia ODM nigo batigitwime ya serikali na nyagusira Raila Odinga uyolengo murai bekiame kyo aseboigo ono barachie kugendera kubwatira na serikali wikobo chori bonene bumwaka bichiruwe 2025. Nyinyi watu wa Kisii, mimi kama mfanyakazi wenu, yale mlioniambia ndio nayafanya, na katiba inasema county government lazima ifanye kazi na national government, na hiyo ndio tunaendelea kufanya. Mimi kama deputy party leader wa chama cha ODM, baba alipolala alituambia tubaki na baba ambaye ni wa chama ya UDA. Tushikane na yeye tupeleke serikali mbele ama tuachane na yeye? Tushikane na yeye. Hebu nisikie ile lugha yetu, nikisema ODM nasema tuko tayari. ODM. Sema mzuri, watu wa UDA wako hapa wasikie hiyo maneno. ODM. Mheshimiwa Rais, nataka nikuombe vitu mbili. Hapa kuna hospitali iko pale. Nashukuru yote ambao umenifanyia, siwezi choka kushukuru. Nauliza tu mother child wing ya milioni 50. Itukelimo lioka magega yomurai benso muske William Ruto gokoretaro ya ikinsemo chia Nyamira asomo jumbe webunge ya North Mugirango muske chwa Shinyamoko amo swanane to mujumbe webunge ya Burabu muske Patrick Osero yobone gati yabamenyi beso kirena kugikiri nkwane yo asebaganiro mujumbo yo gosikwa baigo nigo bamuganiro murai benso muske William Ruto kubanekeje bamenyi ba Burabu amagendro bunabete gakuri chira chae Mauri kitupori kapokara na roboti ruasinchira iyo wikirano. Nilisikia one of the members of parliament akiongea kutoka huko Kajiado, anaitwa Patrick Osero, ati anasema president atakuja hapa for the 7th time. Yule jamaa ile kitu amefanya kwanza ni kusahau urodi ya Kiabonyoro. Nelio gihiri mujumbe webunge yega ya North Mugirango muske Josh Nyamoko kinga chitaro yumurai omunene bwense imeye county Nyamira elio lyalengete ko mucecheria omubunge bwechinseme chiga chebunge ya Burabu mbobeki bwa moberete agotebia abantu ba Burabu ngato ntuanja muchumbe itabo umuchumbe ito Burabu okorire amangana mange gochiriri twarenge North Mugirango Burabu itwabwate mechande menene gochirero twararorire bintu bibere bitatu tokomanyanga umuchumbe wito Burabu akorwa igonya mokonero gocha wakera abantu ba Burabu chikura barusie umuchumbe wito Patrick Kibagendi Osero kurengana munigati yabamenya bagakorwase ebunge yiga ya Burabu bakorawa amo no munyakerego bwekiganja kirikia NGCDF kurigase bunga ya Burabu Dennis Rusana igo bagikerie chingwane chiga azikali batebenga omubungo yiga nigo aganire gosikwa siasa goikorigie egero kwa ligiri siasa kwa bo mujumbe egero kwa bero mujumbe kwa mayenga gyogo banga muna bono Osero abangite siasa yae siasa yanga gyanye bangite wikababe na Matiang'i batabe atina Matiang'i no president ya goligi Matiang'i tai goligi obo MCA Matiang'i no president ago binge president yeregeti ekerekero gikego chagutigara vacant abantu babarabu na obamanyete gore ya Osero akorire so you cannot purport to speak as abantu babarabu kiarenere gasia yabwatene nkonguntu maitose neirane ararigirie kirugi kiaye ntubona muna Burabu ntubonde kuborinya ki Osero ingete because Osero akwantebia bamenya baiga bego nigo bamutogire mubungo yiga kurasoro ngorega rwa Burabu asikirianga nigagendera ko bagakora amagendera mange kurenganiwa amone miaka ya magega korire binte binge bono chiskuru orosiri chipo chiparo orosiri chipo station mnago chi mwinoga iga guchi astoga iga basikali bali nkorara chinyomba cha maraba Osero barose chinyomba che permanent oibimbo yo chombe cha kaiburukira kira musike Patrick Osero tokonye nje nare gotebio Mheshimiwa Nyamoko mna twakoire 7 hours you apologize we are not happy because gosaba
omweshimiwa Nyamugo asiko omweshimiwa Patrick Osero Osero no mujumbo borabu nande ngenjeri arotengo omweshimiwa Osero ngatigete kiabonyoru noire mborabwire teri no tumugirango Osero is performing kiabonyoru nande no abegete chi project chi nyinge na ne chi pesa chi nyinge no ochire igetwara gotaba Nyamugo asaba mabira asensemo yende niko bagendere ko bakumubori muraibu enso muske William Samuel Ruto kwenekya gukora magenderero ayo ale imeye chinseme chiga che ebunga ya borabu nabono okoresiwa gwechipara Nyagitari amo na magenderero ande president nkonyetebe yakwanete chipara chia borabu chia koru 58%. So the only thing na komotebia chiatigaire the 48% chikoru bwangu elinda abantu bete banyore asiba bagweta like ndongero president yatotetie kera yachitekineni na inde na kige ngo inyori ngotango musikinya mukamotebetie president yatebete Nyagitari ito yakineni a contractor eria korosie para akanyia 20 million a contractor yekore Nyagitari alafu they bill the government korweri ndwanya korakendi yakorera kaniro ingo report ligetaseni kya wanjete kya gatembe kurugaiga imeye bunga yega ya borabu chinseme chigache sise inchego nkuru kwa Polycarp okara asarwatero manchomo ligirira tanyoro mutimo komoke tokoira na ntogande ne kyonga sinchira yoboikirana Omurayi omukuru gwense ya Burkina Faso Thomas Sankara niga tebete nige kuira ekerengo gete ky'obubalimo kibirengeralyo elyokolenta amonkelyo ya magenderero asama tukabusyo nakyo gekogera omuseneta Gloria Oruba erure koba ebalimo yaino aso musimamo y'omutindi akonye kurwanirira omugusi inyora omusike Oruba nigalinge omuseneta omuchorwa gwekyama gya serikali gya UDA kulende agesokya kubwatisya omurwanirira gwekerugo ky'oburayi bwense kurwa orogonko rwagusi omusike Dr. Fred Matiang'i abange bakamuruke balimo igoika kaurwe kerugo kyaye ky'obuseneta asogotenena n'omugusi omwabo nonyabono atabwati emirimo obeire okurwanirira abasubati wekinia kiuchumi koenana ebitamba by'obuchenu naboigo kurwania chisegi chiegenka bono nigo aboliri omugusi komochora buna omu-women representative bwe county ya Kisii asobochori bw'omwakugocha elio aire obubalimo bwaye alia sebunge agenderere kurwanirira omugusi emeremeye nigetagete omusubati omulemu Oruoba narokwe balimo takumeti kugicha obubalimo obo bokonye kurwanirira omugusi mbuya gutwara omusubati omulemu gose balimo kubwa gutwara omusubati omwoba okoni gesaku uyo nere Gloria Oruba ebalimo yagusi Esukuru ya Kitutu Masaba Technical and Vocational College igego kwarigania ase intake y'umutinyo gatano EU ebwata chikosi buna Agriculture and Environment Studies aziba kwiga Agriculture and Extension mbwate course ya Mechanical and Automotive Engineering aziba kwiga Automotive Engineering, Refrigeration and Air Conditioning, Welding and Fabrication na wigo nkwiga bale Plumbing, Masonry, Building Technology, Civil Engineering,
ase ensema ya computing and informatics ngwigiri bali ICT operator, ICT technician, computer packages, cyber security na wigo na network system administration. Ase ensema ya electrical and electronic engineering ngwigiri bali electrical installation na wigo electrical engineering. Ase ensema ya cosmetology ngwigiri bali hairdressing wigo mbabwate fashion design ngwigiri bali food production yani cookery na wigo food and beverage production wigo mbabwate course ya driving kuchasi bali bonse baragane kwegera kugenda Kigali. Samaria tane ngoro kwa James Barare Nyakundi, principal ya Kitutu Masaba Technical and Vocational College. College ito igere ya serikali bagosomia abana courses cy'obubundi asama ngane school fees serikali njayira netinse na kero mwana ko report ebese ikera abenga ya mokongeire nabo mwana agoja neli abwate enke umwana nainde ngwancherware asabe kibasa cya serikali akirido kuruka government scholarship cy'abana bago apply ekikero umwana ule school ago apply onyora nekibese kine kikomokonya ase akomenya esandagira akugurwa na bintu binde biraganirwa ase school. Abana nkonyora bare constituency bursaries uno mubungu Kitutu Masaba constituency Honorable Clive Gisairo neruwete sana gukonya abana barukurwe constituency yaye nande nko bakanira arekero umwana nkonyora ari kibesa ekyo gosoma nande natotebetinga mwana ndo wense goche school apply loan nkonyora karibu sana Kitutu Masaba elinde twegero bubundi bacha tokonya asama tukagocha biamon asamange nabo okubatalira ase skuru yiga kusi obakirisi migutara kiramba cyabo 0743480999 kusi 0782490068 ninjolero eyubwenyolero bumanyi ubumurago konye asubugima bumakiaya. Karibu na ndo mwanchomo ligariria abarimu ba ECDA ime ya Nyamira bagosereirie gochiago cha kyomugiro bwemeremo kinga gishukuru chigo chia koigarwa egento kera chikole mari merobeli ya masomo ase chiskuru barimu abo bakoragwa no munyakero go Mose Kaspiri igo bateruna hebagwa kanwa engeli insemono mamincha na machikali ekyombe kya salise abego haso komo che serikali ya kaunti Nyamira aso konyorwa kobaka na chibese cyo babete bagokorera mirimo asigeka kimyaka 3 yetire gati amagani ande amange maulike tofati kati Kisemba maroboti rwa senchira yobwikirano. Solidarity! Yes, Solidarity! Yes, Solidarity! Yes, Solidarity! Yes, Comrade Power! Abo n'abarimu ba ECD korase kaunti yiga ya Nyamira abo barikire asenjira ya permanent. Mugabane to ko ina nelipia mono kwatorije lakini ase nkoro yo wanja twachira so to goteba nainde twaganyire twangese kwere wanja implement SRC scheme egere na into tayitinga kichini ase kimwanya bantu sikumanya mangana to betera noro cha barimu abangonye ndiro kwa statistics ndonga sumaka we kwere twasirire abarimu ekingagirite buna stress taringa gosena marwege to work na special salary ere 12,000 EU diploma na certificate 80,000 bona go comment allowances inke na kende diploma ya 20,000 a flat rate 20,000 nonya nabo ni gabarimu abaiga bayeboririe serikali ya Nyamira kubaka na engeria yabo yakira umutienyi korengana buna ekyombe keria gitenenerete na korenga engeria ya barimu ase batebire buna ebabire bagwaka no chibesa chingemono mamincha ya SRC Deta Mose Kasbil nincho monyakerogo ase interim committee ya Kunopet Nyamira branch gorende gotwachira igabuda barimu ba ECDA Nyamira tokoboria
governor yaito yore na ero mwajiri oito anyare kurigereria masila yaito sengencho na botole turikire ngam permanent lakini chislip chaito igo chikorokia gento getari permanent tubwate special salary otokomoboria atobekere basic. Abarimu abaiga nigo boigo basabire serikali eyo kubaka na chibesa chiabo chiakorwa maega echo batanya wakanwa. After that, the contract yegenye kaba extended. Otorikiri asiri rubenga extension of the contract. It also lasted for another additional 1 year. A year kaera. After that, we left worried. Abarimu baito ba phase 3 bakorire contract goikara mara 4 bono iga tutagete bari ikwe permanent agakora batari ebuna kwerende guchikoera iga contract iga singo chikobucherere bari batigarite ase a field igotiga bari ikwe erinde gasie guswe abana baito basomiwe Kubatikana naya ibabwatukirege kurege tindi bona onyeti baguchya wikiranirwa amagani yabo yogwakanwa emeshara yabo bona ekyombe ekyogetenenderete akorenga engere yabo kegoteba nigo barachye kogenda umugiro omugaba naire libaga lya bwango anyare koiraniria amairaniri amabori atwaboririe abarimu bakanuna korangana na sarisi na abarimu barikwe erinde gasie gendero nyita gokorabo esukuru geko igoru ndo chenga abarimu Osaba nonga kimwana ko taba balimu. Batebire ngambali kogenda sukuru. SRC no work. Batebire nga SRC onyeteyo gaziteyo. Phase 3 onyeteyo kuri ku permanent gaziteyo. Igolendo mugabana toganya engaki yeike esengenje erabe bobe nabana bali bachiko chandekaria sichi sukuru cheito. Solidarity forever and the union makes us strong. Kingo reporter Gatembe kuraiga se county ya Nyamira Nchefatigad Yesemba Igati yabamenye kurwase bunge ya North Mugirango kurwase nyumba ya bakegeni babosarage nigo besokire na gukwanera oburayi bwe bunge yo asobarurekanire gotabuna ibarachi kumubwatese yo kabiro mujumbe bwe bunge yo Muske Joseph Kyangoye ekirugo kibujumbe wa North Mugirango kurengana n'abamenya aba nigo bateruna ebunge yega igo yaberege kubaga magendro bobe ase jinse mucyonsi cyebunge yetali konyora magendro arengaine igo no bateruna kinga kishimba cyokora hamunjiri burayi anene ase kirugo cy'ubujumbe muri kitofatiga Disemba aroboturwa senchira yoboikirano Chingaki amaberera ge siasa achakire kubata inse ase chipunge aho nigo boigo ebunge ya North Mugirango meye county ya Nyamira nigo nero siasa chigendrete kubwata umuriro kurase nyumba y'abakegeni busarage yindi gigati y'abamenyi benyumba eyeiga besokire na kumusiga Joseph Kyangoye Ombasa oyo okabeiro mubunge bwebunge yeiga kurwa umwaka bwerigweyemo kimikyanda na merongo kyanda na isano ibere oika umwaka bwechirubere na ibere ase bamuganirie abori kerogekyo kibobunge kogendereria emiremo eyo achagetie Nsabro ni nyechiro rwara busarage ibokegeni kiagera turi kinyumba ngeisano intwe twerure kuchiase Kyangoyi Ombasa umuchumbe uliorengeri tangani na henda irane atokorere bintu buna toete esabrocation bono yabeire location ne chinde ngocha chire atokorere bintu nonye ne chisukuru niga tokonyete nonye ne chipara chiramu ekere kinero rengororo agatokonya ahende tuanchire agende parliament achigotokorera ebinte binge bito chandete abamenyi abaiga nigo boigo bamuchiri oburayi buregeti ase ugutabaga amagenderero asikinse mucyonsi cyebunge eyo abaibuli aba baito mwanje tasome nandi taberesko mwanje taberesko tabawatsisiko nche nayo mama bumwalimu bwe secondary nandi with 2 years experience lakini sikonde iwo mwanje totomo morai
Kiangoi aenda turwanirira atoretera amabaga y'abana baitu barikwe bono togote umurayo Kiangoi anyare ko bagakwenda go facilitate equal distribution of resources. If kama kuna basari chiwe equally distributed. Twarosira soburayo twarosire ko egu 200 magendera tayo twarosire ko egu 200 school chitayo twarosire ko egu 200 njira chitayo abangina none chitaya njiyo ikonge abagaka echiro mobwate chiombe twarosire ukoiga na kugania kwabo anene asomora yoria baganetie abantu abaye high class na bosangi bako access umugambi boronge duzote stokonya dokwa no mugambi one on one yore etari sai and then duzote umuntu kwenda parliament atokonyeto gwimindo biche ko chaga ise storuete tari umuntu kwenda ko OMC debe go ya parliament dosenaki etwagiringa atutaki bora kiongozi, tunataka viongozi bora abagochiga ari parliament gochikoto wakilisha tutete kiongozi kera ari parliament yego ikenga kia yo kwana ote yanga na yenga kora yari abo bande barakoraki barachaka etutete umuntu gutokwanira otogoto represent endu iguna ento achortomora umuntu achortomorai Hingo reporter Gatembe kuraiga ikonge ime ye bunge ya North Mugirange kaunti ya Nyamira inche Fatigad Gisemba Sorobotero munchumu kira nongwe kiro mwerio wa mangana mayange kiunga chinsenye chiabo na butko litira ni sara sinyakonde na go sabiro twaro buligeria na bwe butko borobia Omurayo mukuru bwense ya Burkina Faso Thomas Sankara niga tebete nige kuira ekerengo gete ky'obubalimo kibirengeralyo eliokolenta amontelyo yamagenderero asama tukabusyo nakyo gekogera omuseneta Gloria Oruba erure koba ebalimo yaino aso musimamo y'omutindi akonye kurwanirira omugusi inyora omusike Oruba